Pyoginti sensing nanke yongla tsamdishu tarini penda gowa thakar dabe cheba gudan chiluni dang churkule daw chukchik be cheba nga resaming marthang resaming ma nyinki lerim dina debe longo dunju ring shilu pemi ningdo shumba mebe nga ne yobashin mao parya thedar mutune nenge yemba konsekem go chum choki kazebe kortang pende gyudo thasang to sanga khebe doling cheme jugdom thang 급축배 게실 하랍배 응아키 쯔유 체메 차겔뷰베 제고나웨걸 다서 페튼 롭데 칼린티스 로벤 삼도롬부지 저기 캬된 숭지슈베걸 능실레고 캬콘 계속한 카기 골레 넘버 sab종나웨 걸제 에슈교예 상규 개바카 샴라 르베스로나 Pemilana mebe uti chinon konsi kemgo chimbo choki kasan resa daveni sugar daram salar pepe geji pede kyapkyor sobe chosen tengebe choja wa namla mixe jegata kalop chena yobare kapter konsi kemgo chimbo choki debe longo juta tumering yana shungne pemi teng dojong narchwe lamne pyogi keyik ta nangchwe chame tongtapso cheyokyang gyamirik che rangki gekapta rikshungla chenji yobashin Pemi sokyang sosyo gekapta rikshungla jangbe zesemtang larshin shukche yebe wanki taja longo dunju sonang shilu pemi ningdo shumba mebe ngang neyeba mase maung parya ningdo teshin mutune nenge yimba kazedu. So over 70 years, Tibetan sort of spirit very strong inside Tibet. So this past 70 years remain like that. So in future also, you see, Tibetan determination will remain. That's I'm quite sure, 100% sure. Because our culture is something now many Westerners and including many scientists now very much appreciate. So therefore, you see, this knowledge not only concern for Tibetan people, but this knowledge, I think, entire 7 billion human beings. Chosong konsekem gonchom choki Beijing to Gary Pembuso Nankuito Ganashungi Tapar Pena Zimbe Siju de Nuntu Chungyoba Winzin Chiki Yokotang Tajagana Goti Texim Batsu Chela Peto Siju Yunsen Nebashik Sungobe Samjar Yongshin Yokoya Katsesong. Chinese communist leader, you see, they also now getting some kind of dilemma how to tackle Tibetan problem. Kaloki Judu Zenjo Rangwan Lungbe na Yobe Pemi Nyungshene Rangwan ki Kokab Longsu Chene Shilu Pemi Tsapsemba Chene Genkur Lango Batang Teto Giji Gyabgyor Mutune Nekoba Hajangi Kechembo Yimba Katse Yoparte Giji Pedon Gyabgyor Sowe Sokchen Tenkevate Taring Reza Mingmani Yongsu Jukti Yoparte Yantaring resa mingmani pende gyudo tasang to gyuchen jeren ta deve sanga kebe doling cheme jugdom tang kapchukbe geshe larampe nga ki tsujuk cheme chake buwe zegona yopare zego to kunjen zowo jamgun gyawe gyasap ganden tichen doji chang chembo chodang sharjang ki cheje namni mixe kunjen to pemi tikzu ki pende churi kalen yuto kama gele cho densa ka ki ken lesur namba ta sanga kebe doling to pebe Kyawang tang surnyen ba so lenshu nang yu parze. Zego to kunjen zowo jamgun gyawe gyasap ganden tichen doji chang chenpo chodang. Mikse kunjen pemitik zo ke churi kalen yuto kama gele cho namnyi ne sushe nang yu parze. Lakbar to zego to ganden tirimbuche choki, sangchen doji zimbe che tu zengda tang, peti gegen number leke suzen nang yu parze. Tagananshin sharpa chuje rimbuche chone sanga kebe dolinki denshu kyawang namba tang surnyen ba number Chedu Chaker Nawatang, Changzi Cheje Rimbuche Chone Geshe Larampe, Ngaki Chake Na Yopare. Chosong Bende Churi Kalen Yuto Kamakele Choki, Gudu Tazanki Taga Savashi Unje Na Yopare. Pemitikzu Nangsi Lekunki Kuti Wo Yaga Changsha Kalenbo Sanesu, Nangsi Lekun Kyapkong Gesokang Ka Chupshi Genzin Tang, Leje Namla Sabjona Do. Dunta Dires Dawane Pubu Pato Nindang Shiring Sabjon Dito.
gesu khang ki kole mitang nishu sam phe yo ba namla gesu khang ki jingyong pe sum chakju ta lakwar tu chamje khongbe tongcho kola sabthi na gyure tu gesu khang ki kengo chor ta kyong ta deve sabjong ti shin thalin thongma chagyo ba re mo par yan nangsi leku ne tetrave sabjong mutu ne khoti na cha tu thari resaming mani khang ki me chukla pe tyon lobter kalin tisur loben samdong rum je cho gonglo gejur phebe kwi thungar ki khyatun jego sungji shu yo ba re gelop tam phamache ba changjom to rimbuji choke kubala tenjung jeda timbi shubata zirim thukpa ne keba phaki loman nam ki petun yapche samdong rimbuji chola phube nyensom gerde na yo pare nimusungji tante petun lomache sebe chang chongtem na do resame manam yin la lomache sorik tante ve lela shunang yo pare taringe sangyu lerim tizamyi phökinyen dine gyangsin shishin yo be lerim kha chasang shamla gobe tagye khajang tense tone sikyo yo tedun number 2 tuja naruna